kodwa bazalwane kunento uNkulunkulu wethu makasitshala wasitshala siphelele singabantu singumvani ogxekayo singabantu abanothando singabantu abayilangazelela inkosi singabantu abafuna ukumkhonza uJehova singabantu abathandazayo singabantu abanikelayo singabantu abasilayo ukudla singabantu abathi Nkosi somele wena singabantu abahlala bathungwele watshela sumvano omuhle mvano nambithekayo safika enkosini singahlakaniphanga safika enkosini singazi isiGreek nesiHebheru safika enkosini singazi isilungu kodwa kanti sesikwazi ukuwafunda amavesi saba into engabhekeki sabamba amakhorasi amabili amathathu sajika thina sathi sibamba amavesi amabili saba izinto engabhekeki yagcwala ipride yagcwala ukwazi sesikwazi ukuthandaza kangcono sesikwazi ukuhlabelela kangcono ngamakhorasi amabili sesimazi kakhulu uJehova ngengoma ezimbili sesiyamazela esimkhonzayo ngamavesi amabili kanti sasingekho nje besingekho nje Jehova wasala sasingekho nje tata na udlala into yami praise the Lord sasingekho nje kodwa kuyini yashintsha thina kanti sashintshwa yini ngoba sisenkonzweni kodwa sidangele siyawazi amavesi kodwa sidangele siyahlabelela kodwa sidangele siyathandaza kodwa kunento eshodayo sidangele siyawazi amavesi kodwa ubukhono bakhe asabuswa sesiyabeka asaosatapata ilibasiata libakataya ibabasiata libabababakita usanata ilababasata sasingekho nje wasala sumvino omuhle umvino onambithekayo umvino ohlekayo safika enkosini siwomela inkosi safika enkosini sasingalovi ngisho emasontweni safika enkosini sasingabazi ababi nabahle sasingabazi ababi nabahle sasikhawula wonke umuntu sasihlekela wonke umuntu sasismayilela wonke umuntu kodwa amavesi amabili aboshile umzimba kaJesu ingoma ezimbili zumoshile umzimba kaJesu amasutha amahle amoshile umzimba kaJesu sasingekho nje singekho nje abathandazayo bathi ngathandaza kangcono abahlabelelayo bathi ngahlabelela kangcono ayikodwa bazalwane abashumayelayo nami ngashumayela kangcono besingekho nje sasihlonipha inkosi sasimkhonza uJehova simhlonipha kodwa ngakuthi saza amavesi amabili sesikwazi nokufika late enkonzweni sasingafiki late thina enkonzweni kodwa sathi mhlaza sicaba ukuthi siyazana nayo inkosi kaba demo sithi siyayazi kanti sibuyele emuva ayikodwa bazalwane demo sithi siyamkhonza siyamazi uJesu siyawazi amavesi kanti ipresence yakhe iyasibalekela kanti ubukhono bakhe buyasibalekela kanti isandla sakhe siyasuka kuso besingekho nje
sayihlushwa kuba nabangane enkosini, saqala saba nabahlobo, saba nezimpintshi, kanti kuyaphela ngathi. Singapheli siphakathi ebandleni, singapheli siphakathi emavesini, singapheli siphakathi emaculweni. Ngoba uJesu uyabuya ezolanda ibandla lakhe, iyabuya inkunzimalanga, iyabuya indoda yempi, iyabuya isizukulwane sikaJese. Hayi kodwa basalwane, uyabuya uJesu, uyabuya uJesu, uyabuya uJesu, uyabuya uJesu, uyabuya uJesu. Basingekho nje safika enkosini sibahle, sesazi umfundisi ovuthayo nongavuthi, sesazi abantu kanti silahlekelwa ukhono bakhe. Sesiyazana ukuthi ubani uyavutha uma kanje, akavuthi uma kanje, kanti silahlekelwa ipresence yakhe. Hayi kodwa bafowethu, kosizwa yini ukuzizwe lonke kodwa silahlekelwe ukuphila okunaphakade. Hayi kodwa basalwane bayathi baba athi anginasi bethu bokuphi. Hayi kodwa basalwane sibanjana benzi bokubi, sithandaza shumayela, sibanjana benzi bokubi, sinikela sisonta, sibanjana benzi bokubi ngoba sondelana nganaye. Asike duze kwakhe, simkhonza ngoba sila, uma siphuma la asayiphathi indaba yakhe. Kanti ubhekile the omnipresent God, kanti ubhekile inkosi yamakhosi. Ula mashuni mimi, ula basutha palata. Demo uJehova sithi siyamazi, idemo silahlekelwa uwe. Demo sithi inkosi siyayazi, namhlanje izongena kanje, ivele inkosi ingangeni kanje. Hayi kodwa basalwane, ke bayilinda abantu bayishumi, bayilinda indoda. Abanye bathe amafutha bangawaphathanga ngoba bebajwayele ukuthi inkosi iyofika kanje. Bebayilinda eJerusalema, bathi bayibona ingena, yavela ingena ngembongolo enyathekile, kanti bebayi-expecte ngehashi, kanti izolanda ithole elahliwe, izolanda ithole enyathekile. Yangena ngaye etempelini, yangena inkosi yamakhosi. Abathi bayayazi balahlekelwa ubukhono bakhe ngoba wangena ngenye indlela. Don't claim God. Ula basutha phatha. Ungamclaim uNkulunkulu. Wathi omunye emlindele ukuthi ichibi liyonyakaza, wavela wamba ichibi yena ngokwakhe. Wafika phakathi kwendoda elele 38 years, yazama konke inkosi, bathi bengena abanye ingangeni. Kodwa mayifika ichibi elihamba ngenyawo, lafika ichibi enomlomo, lafika ichibi elinezandla, lathi sonela kule ndoda. Yayilapha yathi ungatsheli muntu, nayihamba indoda yahlangana noJesu, wabuya wayihlebela. Uphinde ungoni. Hayi kodwa basalwane, uphinde ungoni ngoba ngikusinsile ngezolo. Sasa ungenze ungasizakali, uvele ufe, ungasona namhlanje. Abantu bakhohlwe, nathi sikholwe, kodwa kusasa sikagwaba ngesono sayizolo owasinda kuso sasingekho nje. Uzongihleba namhlanje, uNkulunkulu akuxolele, kodwa kusasa ungenzeka ungihlebe kanti uzambela ithuna. Hayi kodwa basala, ungangihleba namhlanje ungihlafune njengetshapisi elingapheli ishukela, kodwa kusasa uyothi ungihleba kanti uyehlisa ienga kaJehova. Into zikaJehova sifani, akakhulumi njengamalanga, akajwayeleki. Imlilo lethi yashisa, akajwayeleki. Uzoyenza namhlanje, sikhohlwe ngawo. Uzomithisa namhlanje, bakuxolela ubuyele uyoshumayela, kodwa uyothi uyamithisa kusasa
uvele kuphele ngawe. Omunye walala uyatrenda kulamalanga wahamba bengaqala ukulala le ntombazana kanti izohlangana nomunye umuntu walala naye waba usalukazi. Into kaJehova bafowethu ningayithathi kancane. Into kaJehova bafowethu ningayithathi kancane. Ningabona abantu bayidelela, ningabona isizwe siyidelela. Inamandla into kaJehova iyaphila. Into kaJehova inamandla. Into kaJehova iyaphila. Iyaphila lento. Yeah, iyaphila. Iyaphila lento. uFaro wayejwayele ukubanyatha abantwana baIsrayeli, ebanyathela bemkhonza njalo, ebadelela bemkhonza njalo, amthuka uJehova bemkhonze njalo. Kanti liyafika ilanga lamalanga wathi esondele eRed Sea, wathi uJehova ngithatha iyenga yami ngayibeka phezu kwakhe. Wayengena eRed Sea ngamanye amalanga, kanti uyofika ngelirong ilanga, selibalele ilanga mntana. Buya mntana libalele ilanga. Wathi esondela eRed Sea, kantakazi dala ngene eRed Sea, kodwa namhlanje livulwe kuJehova. Wathi ngene eRed Sea, kaba uphupha kwakhe, kwaba ukuphela kwakhe. Ajwayele into zikaJehova. Goliath wayejwayele ukujayiva phezu kwabo, emthuka uNkulunkulu kaIsrayeli. Lithi iBhayibheli wathuka uNkulunkulu kaIsrayeli. Ekajwayele ukubathuka abanye oNkulunkulu, wayejwayele ukubathuka abantwana baIsrayeli. Kanti ukhona uDavide ngaleli langa umbhekile, uthi nangu uthuka isizwe, hayi kodwa abazalwane uthuka uNkulunkulu kaIsrayeli. Athi baba namabhere akakasangithukuthele, wathi nengonyama asikaze silwe nami, sinqobe nginoJehova. Hayi kodwa abazalwane nokufa akukaze kungibambe ehlane, kodwa lento temelela ithuka uJehova. Wathi esondela phambi kwayo, wathi wena uphethe insimbi kulakho konke, kodwa ngiphethe igama likaJehova. Hayi kodwa Goliath ngathi ngakhuluma nabantu ngithi mthemba uNkulunkulu, izinto uma inzima kakhulu ila simthemba khona kakhulu. Uma abantu bangekho ila simkhonza khona kakhulu. Hayi kodwa bafowethu, uma abantu bengekho ilane khona uJehova egcwala itulo esinganabantu uyahlala phansi kwaso. Hayi kodwa uJehova uyayitumela ingelosi sakhe sigcwala itempeli. Kanti unjani lo Jehova onalana? Kona uJehova wamthuka uIsrayeli, wathuka uNkulunkulu wabo. Kodwa lithi iBhayibheli wasondela uDavide, wathi uphethe inkemba, ngiyabona wena uphethe yonke into. Lithi wahle kuGoliath ngoba wayebona into engalutho. Wayazi abantu ababulalayo baphatha amasolti, wayazi abantu abahlasela impi baphethe izikhali, wayazi abantu abahlasela impi bagcoka impahla zegolide. Kodwa akafika umfana othi mina siyangisinda lezinto, kodwa mina ngiphethe igama ibafowethu, kodwa mina ngiphethe igama likaJesu, mina ngiphethe igama likaJesu. Ngathi ngiyamuse memezela kwaIsrayeli athi Goliathi ngiphethe igama, ngiphethe igama. Kantakazi uGoliathi ukuthi amandla segameni akekho kodwa amandla segameni. Awulibambi leli gama lingashintshi i-atmosphere. Lithi wasondela, but when the praise go high, his glory comes down. Ekuphakameni kwegama yehla inkazimulo, ngoba into ehambisa inkazimulo ema-altareni siphakamise kakhulu izipho zethu, siyaphakamisa kakhulu amathayitili wethu.
abanye banesibindi bayakwazi ukubiza izithakazelo zabo bayibize phakathi kwelinye i-altar nesithakazelo. Bayakwazi abanye banesibindi bayakwazi ukubiza imoto zabo emapulpiti ukuthi sigijima kangakanani, babiza izindlu zabo ukuthi sicwebezela kangakanani, babiza abantwana babo ukuthi basebenza le, babiza imfundo zabo. Ngafundela ubudokotela, ngafundela ubunesi, ngafundela ubu-PhD, ngafundela ubu-theology. Kanti demo uyimemeza wena kuncipha ubukhono bakhe, akakwazi ukuphakama nathi, akakwazi ukuphakama nogifti, akakwazi ukuphakama nomabunda, kodwa udumo lungolwakhe ngoba uyedwa umlamleli. Yinye inkosi yamakhosi, iyathi inkosi, iyathi inkosi kuzonke isizwe, iyathi inkosi kuJesu. When you want to minus the presence of God, begin to stand here and tell people about you. Tell abantu ukuthi buyaphi. Mina basalwane ningibona nginjengivela ku Gifted Media TV. Ngine podcast ena more than 30,000 subscribers. Kanti ukhono bakhe buyancipha. Ayikho basalwane siyamgomisela uJehova ngento engalutho engalingani ngisho nezicathulo zakhe, ngoba lobu udokotela bakho abulingani ngisho nezintambo zezicathulo zakhe, ngoba inyawo zakhe siyisinabelo somhlaba. Ayikho basalwane izulu liyisihlalo sakhe esobukhosi. Simgomisela ngento engethi nephesenti ebukhonweni bakhe. Komsela ngeChurch elikhulu elinomoya wamanga, komsela ngealtar enkulu engana presence kaNkulunkulu, komsela ngeingane ezingamkhonzi uJehova. Banye ngathi singabatshala nalezi zindlu uyibribile ukuthi uzuyithola, kodwa uyamxhomela uNkulunkulu. Akazanga nje inkinga uphekela ingane aphiwe uJehova. Kanti ukhona wesifazane soloko ekhuphuka eShilo engenayo umntwana. Abanye abantu bese bethola into zikaNkulunkulu yizona ezibakhiphayo esontweni. Don't allow products to usher you out inside the church. Izinto ayikhulekele 10 years, uma ifika 10 years kukuthatha 10 days ukuphuma esontweni. Imoto ayikhulekele for 50 years ufasta ngehlazana uphatha isikhiya semoto 2 weeks is enough, asakuthole ebandleni. Kanti lesibusiso sakho asilingani nentambo kaJehova. Lezingane zakho qoma ngaza zilingana nomuno kaNkulunkulu. Le ayilingani ngisho first alphabet kaJesu. Yes, abantu kufanele bayikhiphe lento yokuthi banezinto phambi kaNkulunkulu, ngoba noma ungaba ne-million doing nothing phambi kaNkulunkulu ayikabi ivelo enkulu isiliva negolide lakhe. Kanti anasini basalwane ukuthi uhlezi esihlalweni sobukhosi ibhande legolide. Ayikho basalwane amehla amalanga bomlilo yeze breastplate. Ayikho basalwane uyivelo edurayo ngokwakhe, ungamqomiseli ngento edurele wena. Into ehlisa uSathane ezulwini ukuyitshela ukuthi ulingana noNkulunkulu. Webelela ecabanga ukuthi sekephethe yonke akayazi iphimbo likaJehova linjengamagagaso lwakhe. Ayikho basalwane iyahlabahla ngothi zombili ngephimbo encane le first part ne-alto sesizwile ngawe usuhlabelela kwehla amazulu wena, kanti awasi izulu lehliswa umnikazi. Izulu lehliswa uJehova. Noma ungahlabelela bagcwale 100 million inside the stadium, izulu likaJehova nokugcwala kwabo yini inkosi yamakhosi efanele ukuphakanyiswa uJehova igama lakhe. Remove the mentality ukuthi
sinako phambi kaNkulunkulu. Ngoba noma singaba nezindlo, they are not enough. Noma singaba nemali, they are not enough. Bantwana baIsrael wabakhipha eGibhithe, wabadlulisa kuRed Sea. Kodwa mabeqhubeka nendlela bathi, kodwa Moses yingani ungasibuyisele emuva? Ngoba emuva amathuna bekeke khona amathuna. Yokuthi ngabe siyangcwaba phakathi kwabo. Othi ngamagama sebekhishiwe endaweni yobugqila. Kodwa bayikhumbula indawo yani bazalwane eyobugqila. Ngoba kunabantu esibathandazelayo kodwa bayasikhumbula isango besamudla imali yakhe. Nabantu bayasonta la kule vision yala ekhaya kodwa usakhumbula ivision yaseZayoni. Uthi noma esonto umuza athi hayi sakuvuka umoya la wesicito kuvuka umoya kunomoya la phakathi ungemboni nje kuba ngathi usemoyeni sekuvuka umoya waseZayoni omunye uthi ubona ehlabelela njena etenyakaza kancane sekuvuka idimoni laseZayoni umuze shaya amakhorasi egide njengolihlanyani sekuvuka umoya wasezesisi sekuvuka umoya kaShembe ingakho abantu sikhonza nabo kodwa bekho la bakhumbula amathuna abo abawashiya eGibhithe kuJehova singena siphelele asilibeke inyabo le elinye silibeke le omunye ningamuzwa uthiwa sengena ingoma nyana iHeritage Day uzobehlebela ingoma yeSuthu uzobathi hele 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 uzothi kusavuka idimoni laseLesotho la. Praise be the name of the Lord. Munye bese isithakazelo la uzobathi bayethe wenkosi bayethe enkosi nonsense phakathi kaJehova sibiza bayethe wesibongo kanti kunesibayethe kaNkulunkulu kunobayethe kaJehova kodwa bese isithakazelo la sishaya amafleti sishaya izandla kanti kuvuka idimoni laseLesotho elizothatha 50 years ukulikhipha epulpiti ngoba umoya uyahlala ealtareni umoya uyahlala ealtareni umoya uyahlala ealtareni utshale eminye imimoya ingozi intonga moya thomunye umfana ngimi-interview igay lapha athi ngaqala ngaba uyethe igay kodwa mhlazana ngisuka esontweni ngafonela kuthiwa kunamanye amagay asedalekile esontweni ngoba lento yumoya moya uyatshala umoya uyazala moya uyakhulisana moya uyakhulisana sesombona kusasa izandla sezithe kanti washiyela umoya epulpiti ngomfundisi esingamazi ngoba eminye imimoya ishiwa abafundisi amagay emapulpiti wayethe qala ukusuka yena abantu balahlekelwa ama-feelings weqiniso bangenwa mimoya ngoba indaba basalwane siyathanda sithande kodwa indaba iqala emoyeni uma usathane efuna ukukuhlula wena akanandaba nezimpahla zakho lithi iBhayibheli uJobe wamthathela konke kodwa zangamuwini ngoba inhliziyo yakhe yayihleli phakathi kaJehova inhliziyo yakhe yayihleli phakathi kaJehova wayithi bemthathela igani kodwa athi baneliswa abasweleyo wathi bamthathela ingane bamthathela indlu bamthathela konke nonkosikazi amjikele kodwa wathi baneliswa abasweleyo uJehova uyizolo uyelamhlanje athi icebo lakhe lingevinjwe athi ngiyazi umhlengi wami uyaphila kodwa abazalwane siyayazi le nkosi esikhonzayo siyazini inkosi bamkhonza uNkulunkulu ithi iBhayibheli bamemeza igama lakhe lagcwala ithempeli ngomoya ongcwele sanyakaza isekelo sebandla ithempeli alingakwazi ukucontainer umoya ongcwele. My question, how can ithempeli ingakwazi ukucontainer umoya ongcwele? The pillars vibrated uma umoya ongcwele phakathi. Ngiyawusaba lo moya ongenile namhlanje ukuthi uma mrecordo uzofaka imakeup umoya ongcwele ehle sithi iphuma inkonzo imakeup isekhona
ngoba le tempele alikwazanga ukuyibamba phakathi kwaJehova. It was not touchable. But abazalwane banamhlanje uyakwazi ukwehla umoya ongcwele angene ne-all white aphume ne-all white ehlile umoya ongcwele athi angeke ngikwazi ukulala la ngoba ngigcoka into edurayo kanti silahlekelwa ubukhono bakhe kanti woba ongazi ukuthi lesikhathi ufake i-all white mhlazana ulala phansi kuney'ngane esilelethele ebuhwarani esilinde wena uzehlise ukuze ukuphila kwakho kwehlele phezu kwazo kodwa wena wamane wabona i-makeup yakhe inhle kanti vala izinto zezulu. Abazalwane abafomali abantu abazikhontena kahle noma amile he need to be seen noma amepulpiti neposture iyashintsha. uNkulunkulu wethu bazalwane nemike inendlela okuyibamba kanti silahlekelwa umoya ongcwele. Umoya ongcwele ulahleka lesikhathi wena uyitshela ukuthi wena uyibheke wena. The time ukuthi I have an order, the time you are making a more disorder. Ngoba ayikho i-disorder enkulu njengokulahlekelwa umoya ongcwele. Ayikho into ebuhlungu ukumemeza kanti akasekho umnikazi wephimbo. Praise the name of the Lord. Ibuhlungu lento yokuma la kanti usuyicontainer eli-empty usubanga umsindo. Ngoba abanye bayama la kanti umoya ongcwele akasekho. Umoya ongcwele akasekho. Ayagcwala amabandla kanti umoya ongcwele akasekho. Bantu bakhale sithi umoya ongcwele ukhona kanti akunamoya ongcwele la sekugcwele ama-emotions sekugcwele uku-acta ngikaNkulunkulu sekushoda i-direct ithi action liqala imove mhlazane ephuma laphayana kuthiwa cut. Ngoba sesigcwele ama-acta ebandleni kodwa umoya ongcwele akasekho. Praise the name of the Lord. Ubungazini ukuthi mhlazane ulahlela umoya ongcwele uyafana njengesidumbu esifile. Uyafana njengomuntu owangcwatshwa. Hayi bazalwane usulibhokise lamba ngeenyawo wena. Ngoba uhamba nje bashoda ukuthi bakufundela i-obituary ngoba wena usufile. Banye bayisiza mabama la epulpit basifundela ama-obituary wabo ngoba yidumbu. Bagcwele indaba zamakibo. Hey mina ngangena la ngaphuma lana, mina ngangena la ngaphuma lana. I know this man, this is my friend, this is my what. Hey bazalwane niyayazi yini into kamoya ongcwele? Ngagcina usuyifundela i-obituary yakho uphila. Kanti bebazoyifunda kahle uswambile kodwa wenza umsebenzi wabalula akasekho umuntu ongakwazi ukuthi uyini mhlazana uma epulpit. Akusindawo yokushayina le. Akusindawo yokushayina ukuthi abantu bekubona ungcono ngoba wena noma la wena owes. Ayi kodwa bazalwane uyehla umoya ongcwele phakathi kwabantu azahambe bangamzwanga ngoba bagcwele ububona begcwele izibongo zabo begcwele isintu sakibo begcwele into zabo bagcwele abantwana babo bagcwele imisebenzi yabo bagcwele amatitle wabo banokuthi bagcwele lo moya ongcwele bavele bagcwele ububona wapha umoya ongcwele. Sengithandaza sasingekho nje wena wawumvino omuhle ngakutshala kanti ugobe uyini namhlanje. Ngempela amavesi amabili akushintshile wena. Ngempela amaculo amabili osiwazi kwahlabelela akushintshile wena. Ngoba subuneyintshumayelo ezimbili nyana usushintshile wena. Kanti ulahlekelwa umoya ongcwele. But God wants to restore. There is one office that God excels is to restore. Wam restore uIsrael ekhuluma noMose athi ngibaswile abantwana bami bekhala ngikuswile nokukhala kwabo. Wathatha uMose wahamba wamisa eGibhithe. Mekefika uMose wathatha abantwana baIsrael waba restore endaweni la uNkulunkulu ababize khona. One thing God for sure that he restore first in our lives. It's our calling. Those calling ezingaziwe ezingabizwa nasesontweni. Those calling are very special. Beside the calling to stand in the pulpit and telling us the word of God, there is still a calling that need to be restored upon your life.
Ubungakwazi wena ukuthi ulale ebusuku unengane encane ehamba ngesicathulo esitshekile noma esivulekile, kodwa namhlanje uyayidlula ukuthi bazobona abanye. You need to be restored. Ubungakwazi wena uqitha ukudla edustbin, bothi na uqitha ukhumbule 10 years back ukuthi wena wawudla ukudla edustbin, but today ngoba ukwazi ukudla icheese nepaloni usuyaqitha ukudla. You need to be restored. Ubukwazi wena ukunikela abasweleyo. Ubungathi anginamali, but today you know to give an excuse to God ukuthi baba anginikeli ngoba nginamali, kanti to give doesn't need your money. Kathi abantu bangatshela ukuthi omnikela idinga imali yakho kodwa idinga inhliziyo yakho. We fight with people to give in the church because bazalwana abantu abadinga imali ukunikela, kodwa abantu badinga izili kaNkulunkulu ukunikela. But once umnikelo wayitshela ukuthi kuba nemali, vela ngeke uziyonikela ngoba wena udinga imali. Praise be the name of the Lord. Izinto esizithathe kancane emabandleni, ubukwazi ukuklina isonto unganamuntu esontweni wena usakhonza eZayoni, wawukwazi ukuklina isonto usakhonza eRoma, ubukwazi ukupolisha isonto usakhonza eZCC, but the time wasufika enkosini wabona kahle ukuthi uNkulunkulu akakutshalanga nje. uNkulunkulu akakutshalanga nje. Ukwazi ukuvuka ngo12 ebusuku uthandazela abantu ungayinaki nesimo sakho. uNkulunkulu akakusalanga nje. Ukwazi ukuhlabelela ingekho imic ukwehla inyembezi namafinyela. uNkulunkulu akakusalanga nje. Bazalwane lento kaNkulunkulu you never become bazalwane awukazi ukuthiwa uthatha umhlala phansi. Awukho umhlala phansi. Maba uvutha una 10 years ungaboni mina ngikukhumbuza uthi ngangivutha njengawe ngithi uwile wena. Nabantu abafuna ukunjuza the main time waqala uthi ngangivutha njengawe mina, kodwa manje sengikhulile uwazi ukukhula kwakho kakuyisa. Ngoba kuJehova from ebuncane ngize kube mdala ngimbonanga kaJehova ehluleka. Immediately when you see things that you used to do in the kingdom of God, waqala namhlanje usunumdala usuna 60 years bese uyaqala uthi mina hayi benginikela kakhulu mina bengenza 1 2 3. Immediately you realize that God is showing you ukuthi uwile. La uNkulunkulu ayikho into egugelwayo. Imagine uma bethi le ndoda yakho umkhumbi uNoah lithi wakhula waba na more than 600 years ephila, but he still saved God. When usubambi 50 years sesizwa ngawe 50 years nje it's enough into God. 50 years nje isikwenza ukuthi ngempela awusakwazi ngempela wena ukuthandaza. Kanti le 50 years uNkulunkulu demo ugcobo liyehla phakathi kwakho kahle kahle wena bakusefanele ukukhulekele nabashumelayo, ungasakhulekeli nabantu ngaphandle kodwa ukhulekele nabase altarini kaJehova. Kodwa 50 years sikwenza ukuthi ungasakwazi ukuthandaza. Bantu bakhula iminyaka kodwa umthandazo uyancipha, indaba ziyanda. Phela ukuthakatha uhleba, bavele bangene bangenkonzweni yokuthakatha inkonzo uhleba. The minute ukhuluma ngomuntu engekho umkhuluma kabi uzumqalekise uthi akayindawo, kanti the time uthakatha uSathane uyakuuse uyiweapon yakhe. Lana kuJehova sonke singabantwana bakaNkulunkulu la. Ayigugelwa lento kaNkulunkulu. Ayigugelwa lento kaJehova. Lento kaNkulunkulu bazalwane, demo uNkulunkulu asipha iminyaka idemo kufanele siyenze more. Amabandla ay celebrate 50 years ungene phakathi umoya ongcwele akekho kube ngathi lina 3 days khona. Khuluma ngebandla. Kodwa every year ba celebrate the anniversary of the church, we have a 50 years, we have a 60 years, 66 years. Kodwa usangena ngegate lebandla usathi avele aku welcome. Because the growth of a number doesn't mean the growth of the spirit. Ukugcwala kabantu akusho ukuthi ukhona umoya ongcwele. Kodwa bazalwane, the growth of a number akumnyakazisa uNkulunkulu. Ngoba uJehova uyakwazi ukumlapha umuntu for 38 years amlaphe ngathi umuntu ona 3 months egula.
12 years wathi umphetho wengubo kamthatha 1 second ukuthi aphile. Kodwa wena ukhonza for 2 days sesiyamazi uNkulunkulu. Kanti amandla akhe awazi ukusebenza, even the second is too much for the power of the Holy Spirit to manifest. Kwathi owesifazane wathi ukuthinta wezwa amandla esuka phakathi kwakhe enza umsebenzi ngoba ujova into zakhe zinesikhathi sazo. Can we pray? Nkulunkulu, restore me. Restore the love of God. Restore the zeal of the Holy Spirit. Na into bazalwane ingalahleki singasilahlekeli ukulahlekela ukumlambela uNkulunkulu. Bantu abasamlambelanga uNkulunkulu. Ngakho Sunday bayeza, next Sunday washumela into engaba favor bona avela athi ngisho mina immediate uthi ngisho mina ngisho wena vele bufuna ngisho kubani angekho. Bantu bahetheka ukuze izinto uNkulunkulu ayebafuna ukubaguqula kuzo bavele bebona kahle ukuthi I need to calculate now. Vele sekusho mina manje, sekabale mina manje. Kanti immediate uthi ubale mina ulahlekelwa ubukhono bakhe. Sengiyathandaza. Ngalahlekelwa ubukhono bakhe ukuthuza abantu. Ngalahlekelwa ubukhono bakhe uzuza ama relationship amahle. Kunabantu abalahlekelwa ubukhono bukaJehova mhlazana bayovakasha emafamilini wabo bathi mina ngihlonipha abazali bami, ngihlonipha umndeni wami, sikathana idla leyanyongo yalahlekelwa ubukhono bakhe. Wesa kahle lo mzalwane bathi immediate wathi mina ngiyahlonipha emndenini wami, wangena ealtareni elirong wafika wahlala phakathi kwalo kanti ulahlekelwa ubukhono bakhe. Khona umuntu wathi ngiphuza ngoDisemba kanti mhlazana ehlukanisa unyaka kanti unquma ubukhono bukaJehova ngoba abantu bathatha isikhathi esincane ukulahlekelwa ubukhono bakhe kodwa bathatha isikhathi eside ukukhula enkosini. Sengiyathandaza. Your life will never be the same again. Nkulunkulu restore umuntu ofuna ukurestore. Aka restore umuntu ofila ngathi ufuna urestore because indaba yakhe yaziwa uwe. Noma ngathi guquka mangakazizwa uguquka wena usazoba yilitshe. Ingaka uNkulunkulu babusisiwe abalizwa izwi lami bese bayalenza. Ngoba ukulenza ilesikhathi sibusiso sihlala phakathi kwakho. Bese ngiyayibuza ukuthi makathi babusisiwe abalizwayo kodwa amagama baqalekisiwe abalizwayo kodwa bangenzeni bazalwane bangalenzi. Kuyingozi ukulifunda ivesi ulazi kodwa ungalenzi. Praise be the name of the Lord. Ayikho into esenza inganayo idestiny. Whatever that we do, there is a fruit that we going to receive. Sengithanda kuyonke into esenza siyothola umklomelo. Ukonza kwethu lana sime ngalesikhathi abanye abantu balele emakhaya khona umvuzo omkhulu esiyothola. Ayikho abasalwane yonke into esenzela inkosi iyeza imiklomelo, ayeza amafruits. Ngathi ngatshela abantu ngenzeka imithandazo yenza namhlanje ingabonakali kodwa ingane zakho uyothi noma usudlulile sibambe umthandazo wakho, sihlale emthandazweni wakho, siphile emthandazweni wakho, sisebenze emthandazweni wakho, size sibuze mama kwaze kwabalula. Kanti umthandazo owenza 2026 nge-25 sikaMeyi waphila umthandazo ngoba imbewu etshaliwe zomina siyatshala namhlanje. Athi uMshumayeli 2 verse number 11 athi ungahlanyela ubheka isimo ngoba wazi kuyomila yiphi kufe yiphi kodwa qhubeka uqonele. Siyathandaza noma isimo sinje, siyadumisa noma kumnyama, siyamkholwa nobethule impendulo ikhona. Siya-investa, siyathandaza. Umuntu othandazayo ufana nesilima phambi kwabantu. Umuntu othandazayo uyinto engabukeki phambi kwabantu. But believe me, uNkulunkulu never disappoint prayer. uJehova kaze awudisappoint umthandazo.
ngamagama ngoba sila sisendaweni yokutshala, sisensimini sizotshala. Ezinye izinto esizoyitshala namhlanje zizothatha isikhathi ukumila, kodwa I'm promising you zizomila singama ngeenyawo. I'm promising you zizomila. Kungenzeka wena ungayiboni, kodwa ifamily yakho uzoyizifakaza ithi ngawuthola umsebenzi, avele lokuzondayo awuthola umsebenzi, avele lokuhlebayo awuthola umsebenzi, kanti wena ukhiqizile umsebenzi phakathi emthandazweni. Ayikodwa basalwane, uma sithandaza kunezinto esitshalayo ezweni likamoya, uma sithandaza kunabantu abasindayo ezweni likamoya, uma sithandaza kunabantu abaphilayo osatha phayatha. Demo sithandaza kunama accident esiwavimbayo, demo sithandaza kunama miscarriage osatha phayatha. Uma sithandaza kunabantu abasindayo. Ngawuqisha umthandazo, ngawuqisha umthandazo. Ekuthandazeni kwethu kunama-altar ahlehlayo, ama-altar was station 6. Ayikodwa sesiyathandaza ama-altar station 6 kunabantu abasebenzi overnight. Uma sithandaza bezama ukubopha umthandazo esiwubophe namhlanje, bazame for 10 years ukubopha umthandazo esiwuthandazayo namhlanje. Iphatha khathapha ilaba basiyatha kunama-altar abhidlikayo. Uma sithandaza kunayibopho eyijabulayo. Uma sithandaza ulamanda likadadi ulamasunini ilamakaya tepe ilamasuni mata. Nabantu abakhululwayo emthandazweni, I don't know you ukuthi uboshwe yini, kodwa ngizokuhlebela namhlanje ukuthi into zakho beyiboshiwe, they're going to be restored. Abantwana bakho bebaboshiwe, they are going to be restored. Umsebenzi weingane zakho ebawuvalele ematilongweni kaSathane, they're going to be restored. Ibhizinisi lakho ebeliboshiwe ey'ntupheni is going to be restored. Akaphatha ilaba basiyatha ilabasatha ilaba basiyakatha unabaya ilabasiya ibrantapa ilaba basiyathe ilamataka. Nkulunkulu, restore the church, restore the church, restore the body of Christ. Restore, 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 restore. Banya basebenzi nje kakhulunywa ukuthi angeke bawubone umsebenzi, ba-attend ama-interview for every day, kodwa akukho la bafonelwa khona. But tonight kulo mthandazo we are dedicating it phezu kwempilo zabo. God restored them. Abanye baboshwa ama-gift wabo, God restored them. Abanye baboshwa amehlo kamoya, God restored them. Ilabanda kapalata. Abanye baboshwa impumelelo, God restored them. Abanye baboshwa ama-vision wabo, God restored them. Because you are a restorer, restore them. Oshiwe skonya Nkulunkulu wethu uyakwandisa. When the enemy comes in like a flood, you raise the standard. Lord, restore them. Ulamakatapa ilamasunima zatepeya atai zilibra katapalata eblanta elebesuyata
ilebebeyata kosiate eta elebosia ipata katalapa ibrota kapalatia ilababasiata ilababayata ikapalata ibrate ketia ilababasiata ilabusata ibababayata ibandekesia ilababayate ibroto lobabosia. Bayete nkulunkulu wetu, bayete nkulunkulu wetu, bayete nkulunkulu wetu, bayete nkulunkulu wetu. Uyakhulula wena, wanelisa abasoleyo, uyayivula indlela lapho ingekho khona, uyenza izinto ezingenziwa abantu. You restore them, you restore them. Ama-families aboshiwe, you restore them. Abanye baboshiwe kuma-altare obumnyama, you restore them. Abanye baboshiwe idubheni emakhaya, you restore them. Abanye baboshiwe emigaqweni, you restore them, you restore them. Abanye baboshiwe emfuleni, you restore them. Into zabo eziboshwe ematsheni, you restore them. Into zabo eziboshwe ehlahleni, you restore them. Into zabo eziboshwe emathuneni, you restore them. Ilama suyata, ilama bayataya, ilama katea, ibasulata, ilama basia, ilama osata, ipatakata, ilama basia, ibrante bedea. Siyabonga nkulunkulu, siyabonga, siyabonga nkulunkulu, siyabonga nkulunkulu. Tumolungo lwakho ngiyathandaza, sibongo singe sakho. Udalile inhlabathi, wadala isibhakabhaka. Konke okuboshiwe emhlabeni kuyaboshwa ezulwini. Nkulunkulu sidedela amandla kaMoya Ongcwele. Bonke uNkulunkulu ababoshiwe eKatlehong, eKatoras, eStation 6, ePhosphorus, Baba siyathandaza. We dedicate them into this prayer. Whenever they are, we got the power of the Holy Ghost. All the devil worshippers, Nkulunkulu siyabakalekisa. All the witchcraft, Baba siyawawisa imithanyelo yabo ngegama likaJesu. All the principalities and witches, oh God, sibisa umlilo from the east, from the south, sibisa umlilo from north, from east, sibisa umlilo. Ilapatapa, ibaba siete, ilababa yataya, ilaba osata, ilababa sia, ipata kapa, ilababa osata, ilababa yata. Siyabonga nkulunkulu. Lord, we thank you, Lord, we honor you. Siyabonga nkulunkulu wethu oyingcwele. Ngiyapela ukubophiwe emhlabeni kubo